Pempensuo bi wotua ne school fees ma wo school wotimi enter university no wotimi kwaya ne masters na wotimi ata asase na wasini dan na nka wo de ongidi sa wo de ba ho se wurade me da wase me ho me ho wuradim se metumi ayama brantie kura no na nka ye obi a wabodam na so na me so ama na ni ada ne ho so na nka ye obi a wo ye kronfo na so wurade me da wase ba nipa na ni be bie hwie no se wo so be besi wa wontumi nko wanim enti Paul say media me komanim me ma me wura fidi atwam no sister so wa ma wura fidi atwam a my brother my sister one hwe here about it trauma when you beba ho so no na do no de ye no be pa ho kura sa akọ forget the past we ye nipa wura ntimi mfi me ma me wu ye wo ye dem me wura mfi me papa wu ye wo ye me dan me wura mfi but me sister me ma me awu me papa wu nti ma brabo no me wie sa no better things ahead of me the same thing has to be pabi wo ni mu a onyame betimi de oduru ho that is why still you are alive when you mean me wie I know the motor na me de ko wotimi fa bi na me me wie odi fo ba when you want me wie yo sa nyankopon ya de ho atono so no enipa betimi ni wa wie wase betimi ni wa wie edumi bia wotimi bisa sa na plantie kura de bone no maye no enti sa papa kura sister de no maye no woni wa wie wo ye nipa on a limit baby what do no fi say hey wentimi nya hey wo frank crown pa mfa enti Paul say media me ma me refi dia atwamu na mo dia me ya no say me prese eni ma pa bi wo manim aware pa bi wo nim ekunum dia bi a wo manim no e do na me pritum ni ka se me duru ho 2021 tumrika na duru adwuma pa bi ho 2021 tumrika na ni ma pa wo anim no eno me kan me so man pari and I mean, we young quad yet, and your pappy one, my brilliant so person to the cabin in my pebble home, in the pebble true sign, or Master Cotto, where from a true sign. But the one basis on your man, no more near Madame Pimanco anymore. When we bow some, then imagine some. And then I da what to din say, a brother. Many when you will go through, maybe you alone. You are going through the challenges be a name. The Oko catcher no crampono. I feel no so besi konya sere watwetwe wo. Forget about the past. Money that sonya urade. So gidi ene mo den. Na money that sonya urade nyankopon na do ho atono so no. Yesu wo wafa. Se Yesu wo yafa ho no ne bedi asie. Yare baba, esu baba, awerho baba, wo hia baba, ahokyere baba. And let me drop Kwansa. Na me after do me bisa mo say enti ayamia. Ya kaka me. Atamo kam na de open na obenya. When you to do for process him, no one said to me was o person gumu. Na o timi say preko wanim. Enti de wona mu ne no. Enti tell me say when you me wo wie. Edu bibia Joe be diampo and no me course ba me change na obi say me feel so for ebi so me yo so coming and say crowd up to ya ko school so for pacho mo afedu ba me crowd afi phones me dum no nim ebi crowd na bishop e be so ba bia na say enti udum na just me ntimi kura num no and na course and me nim dia wo fam but first wadwum mo say 2021 preko wanim Wamu be disturb preko wanim. Ombe frustrate you preko wanim. Aware na pos ade baako ebi awo de baako eya aware a de si woni so. Focus. Ebi awo de baako eya continue focus. Ebi awo de baako eya nkaba mo wo so siesie abusian focus. Me brother wu ye no na me ne wife no kasa kumase. I'm so me pesa me ba woni. Satan no when you near my soul, you be do attempt by focus. Sisi waso, but wasonya day or attempt for her. Nama wasonya mre, ewo, eradim.
because wasoanya de watam for one wobetie womon sam na no ya stagnant na wontimi nko anim na afa ya twetwo ma wonimre de opese woduru ho eye asase na wata box no ma wonimre to cement no ma wonimre osofie de okoto asafuru bia yaketwa wo ya ba bia na nka woduru pa ne transfer wo ye de okoto school there bim ye de okoto mantwe bia focus ababa ba yakase adeketua bia wo hyase no sa wo hyase yi a ebeye kese Demon say we wadwene say wo be de asoba me mankofo de obi ka eno memetia wo di matamo wo ya me dai 2021 me focus de me pass awrade de me dru ho ane me potaye percent me de me mamani bre na me presa me komanim na me dru kunim die abotre no na se de Kristo nsa ka me no me so matimi akotra ne nche bi ya no moyi janta to me pesa me ka show say ono kofo na wa hye ye bono ono na ka ebam na o hyenso a ebegina and I no pay my one memory. And for whom said the bishop book no tray, no little at the Kituano and one of the Baba Cassia. Don't despise little things. It will be a 1 year, but the Kituana will be the amount. Once in the night, Yadisha showing some I sort of quiet. Me those the time the and I say, a caquam so fat. Dance a major, my dear. A cow answered him so fat. And kitten no e betumi de wako dru ba bia woni beba ho so no enti Paul say me pre na me di mirika pa botaye no want botaye be na si woni so 2021 so botaye nyina ya kronfo dia ene me ma o kafra so botaye nyina ya ntro dia ene ma o kafra so botaye nyina ya na ntritwitwa dia ene me ma o kafra botaye konkonsa mesime no obi din komo bi pa na meti se de nipa no ka asem no be mes enti se ne nipa tie enti me sa asem ho hia me no me pese nipa 2 3 so that sa asem ni pia no so na ka asem no fa sha wadwum ko ni nipa me ensa din koma when na ko kan ye won hu de ko kan ye me pa botani ho dru na me so nyame a ya som no wongu ani mu ase Adom 106.3 of S.K Appiagyei. Akonti mu ho. Pre botayentia utu kwa na si woni so no. Wan kwase ukonom jot. Wan kwase rinti na ukonom. Wan kwase ementi na utu kwan. Koma tu kwan da me hu de koso ko Germany udru so for Jema good morning Germany CAC. Udru atona. Edem bi so adechi ne atwa hwe jot pa. Ye pra container kura be ye ma. And you know how to quail, but I would do quail so focus. Who are me turning to man or do 2 quail? What be bombarded bonka and why ya not be foul. I don't think another could draw, we red food now go pon and out dinner chino. Wabana what John or 2 quail, I feel no cause of back or Kobe or quantum. Bama now John Hono, I feel no cause of bug or baby. I didn't see when so. Utu kwanse wenu munti utu kwanse krono nti ana utu kwanse onyame na odi utu kwan no woni da so da ne so ana wo prese obeboa wana wo so se bia ofri nkran ana akotena kumase ana ofri kumase no obetra nkran enti wo maame eja wo kwan entiti ya de ma wo no wo focus wo sa entiti yanum ana so obedru nkran no afena wabrabo no wo hu se yema wo do ho akoban robbers wo hwe obewie nsa wo mo now focus no akechi hada me de wusie me jawrade di sabrade boa yen 2021 ye nyankopon e de ho ato so woni ye hwamoda dade da nyina wo ya de foforo na sadan so ayi adom no ahwe so no ama ye ho amasem a na chese woni ye wie ye die rade boa yen ne focus so ye mabrabom ye kura brabom ye yira brabom abusuanum botayenti a wonkum ye ne da so tiase no ma ye duru ho ye Kristo so mabrabo rode ma ye focus because baby abrabo na duru no ewiase asesa na so rade e ma ye mpa ba ahokyere ba boa ye de ne wonsu de wokodwam ne wontu kwan de wokofa ka wokofo ehyen bia rode mpo oko interview de ye tolo te bia man say ye yi na dimpo rode hye ho anwunyam na ne ma nyina awie paya na se etimi achieve babia ye kwa ye pe ne pe bia ye de wase da be ma wo fi so da se da pe
ani betumi ayama wo Yesu Kristo udinimu mabompa yi amen. El Shaddai wona woman me ni apepe asawna yetia semenya wana kamewu andi biara ni wa binyo eza mbiso so wani mendo wa kosi ada Mr. Jekum mendo wa kosi mi wuda mendo wa kosi wo and Mr. Kajon Kansa who's over France Mr. Ponche Chekumuj Italy then Mr. Jekum Pentecost for the near come tonight wonso Pentecost mo wonyina me chiachi mo nkoso ankatama no mitim bo bi adin mo nkatama no na mo de mo modin enu amu de video e baaye no na mo send bre me na mo hwa baba we mutu kwan na wonim ba bi a wo kwa ha ho sa oh my god entu kwan ko wonim nipa wo ko ne nchen what be da se me free anu ma sorry se me ko nsa mo abra me nim ba bi a me ko bi se me de ko anu akogya wato enu ade na ahwe ho the results is boss na be di me nchen da I will love it me so yan hwe ho yi papa wan ko hwe se de waboni ti kama ko dro ba bi woda no class en futrum so e ho ye ta se wo boda mo se can be I continue e nyame nhira ba nya by force ke ne ke wo beti Ghana ha won tu kwan ne so wo so city life mu a wotim se wo dura nim pa Amon ha mo sa why onimi wo sametu ha obi se me do ko okono ko jaw osiba bia ehe na wonim ba bia antisa tete na so kwa no akoda filling station no hwe before obesie kura no de wudi mu akontu obusem please you won't be kwa omba omo meka there is nothing I wouldn't do just to say ahara we de was da Adom fanso aye crowd no febi ma from S.K Appiagyei obeso on meka sa obetumi afrem 0244278545 0244278545 so say go bia we be ma good morning Rere Eric